Nirmala Kenyam Bia Kamal Ka Nur Online TV channel. Anda manduni shan kwas nyamle ya nong ruashne bana ruach katin kona lat Karodian. Kenyam kan kono nyam bana ruach ke kui Gambela bana kula we katilat Karodian ra wika South Sudan. So take right bomb to go de kon kaling. Gwaza men yam ka Gambela dio je yang aja no chalad no shamal chaje lat kamal mo peke Canadian kon la kwar Karodian de yana lingan mo. She mal ne dial ko antama plan bar en chekana lat plan mi bej amugoro di yente ka liangten bo ko goyen obi ko ran leller kon ngai kon no wo kon ga Christmas ko kon ka New Year plan a chala de mala lat ken ru na ber la kan ko tok ka kore bikan mal bikan lar no mal teten so liang mission mane micha jojo gwan wo shi bari kan lar tameto shamal charge no she can coordinate ke federal government Railroad Gambela che je kan mishir na mo gwaye ba te ka tidde gwawo de kon kan ngach nurun la mishir me la toka ba mal mitel matwok ten ba lat so ne de kon wi lat boko kwar Karodian wi lat politician no big ne ken tin la ber ken beken ka chol ban wa tanin ba ka chol mala mo yo beken lat no re kwad dan dol kat but mal she tell mal kake kane de ngai Karodian won the same people ne din kon nakana ka da dom na ka bol kene de kon nakana kene de to wi gwatsmane mugur kano bi mal beben shite ta ngai kon diale mal ja tan kane che mal che ben raike amane misale mi to mun kula la kwaran yam by president amala Dr. Galwarun Jel and ya chika agree no to mal it and of course in ra no ko mal gwaye ban mal mo dong mnalu tinuru no nyok chiri medan shamal jaje tan ka shu ngot chu kana wadak ne me cha de cholo no ngu ya mal unless shaman dana la gwada dana liuna tin cha de korea leka o tel me chalat ka kuya bol ko na la liutin ko a bol yin gwada dana ka natin ko na buisten ne de konti la ber amana kana ni chiang tin a ber la take solution mi ba provide either den wade ka jogo no nwere no ngane kun bi ko bishanka bol den wade ka we ko ken de ko shanka bol so to avoid to tell father ambush mi balat ane de kon laber ko run ba to gwano bala nang na ke de ni mi dong shi do ba dan jel na ka je mi chala do sha jel blo na re mini ana mo balari bi ga na nak de dom ne anyong mo dien jene gwad dan chikan ngaje no shi Christmas te tela gor kano bikan ti dial bikan ka palamat ko goru no bigna ko na ka changa mane bigna na ka Christmas bigna na ka New Year special wer ngai kon dial mi cha Christmas time dan wer tungwan la dol Karodian dan wer tungwan la kan ti lo kusni no ka ngai kona pala dial kan wer la kalat ka wer ti Christmas dab gat ka lel ga ka wer mi kono ka New Year bon lat ka wer kan dial ti ka ngai kon dial no ni shang lat ka chire chang tas ka like ni dial bat ci ber gu no chang mu gwala ko ber chicken ko chicken ngat they don't believe in God ko mu gane tingat ko da la tok don chicken to dial all these outer cities they been doing kene akan let je kon let kan chicken de la mu gane ngat ko ke ngai ko so ka kuje mo de jogo no yen wore mala chala de mal in paper ci mal ko yene ba yo gang gona kontinenten so na meni mal mi cha gware pin la to kono chang no shi mangai kono no doran ki teng special wara dan tin wara tin kada bar tin ga dur ko ken dio ci kon ya linga no some place cha ka abandon ne kon mu mo che bar mo de ka chance bolu no de kan mala ta kan time so ko tek chuma ke te gwaya gor je no de yeruna gang ko ne de ti kanete mote dongor de ko kon bat je mangai kono chicken ne timo dongor de nas de kan jal de ke chenkel o ka media dien ke lumalat ken chikala na mal they are not talking about peace they are talking about the destruction of Nuer community in Gambela yan lat ken all the allegation de lat ken ke going ni accusation ni chak ne dial do to diala ti ke de lat barka mo te chan ran ke bom charan ke we de kon lel ke dan be barbe kon am do ngai kone kore me pa to ka shi me de shu parwe jen tam rai kone mi jakon kode dena char ka way forward changa kon majority kaka kon eden kon tin dong ngane ken ngoda bana ka kon tin ba ashit ka pana mo shi alinga no tera mo mi shayat Gambela town but kana confirmed
duno mishalat ay mali ben wala mala bot ke long ay tamal chalat che gwa kam de ni teno ne kon me na ka ton ga within ka ngada within the bank you know de malere kule tene gorje kon listen ke la listen kana me boni gore je bono bu kono right ko kani de ti ko chak man te ka an go lokan kon chol gan kono chana mun chana ma che me ko lat ka parliament ngam bel china right ka ku mon teram lade you know la no a disagreement especially in the content la islanders ku ko focus ko take a police bar mi chana before that ko nang nan ware tan war nang ne dang die ti shambush da domni ka kor gwam no ber and before that 2023 2022 2024 kule la ne de shop ko de government workers ti chana ka ber ka kan report in kana minong dukure den kule be janyal ka jen ku police bar mo mi cha ko jika so ena mo kele nyodo jeno mi e kon hakamo shikana report shikana consider ro ko kona bari yo mi ken yo bikan rodin no janyal so na medala manyam gangarudun ka jen Christmas me awe ka New Year wana kala rodin lande konling ke ku South Sudan ka South Sudan te kon gala dang Dr. Banaling Banarwach ka ku Dr. Machar ala court testament man pilot wude dane shakap me chapel lo kananak we can answer me laden go charging it ka goin man chere ma charge goin geje kan ta dana chenetin kontela yes filayo kan netin kontin la nur waya mi chak dana chelat mi chela ro jeni me palgatik de ko ji man je yoji kana yorpin ban writing rawdo gwaz ban write ka queen minister of agriculture wuri shalke Abdul Bagi la vice president edan me chakul gwar kula kam chek do den baro kwide lero dien man baro ke kwi report pa no ka National Election Commission ray wika South Sudan gwa mi kan la do ne shikan got election key vote ni to ko koru de raw la 102 constituencies gota kono ba queen kwar ba la ten shikan ka chakra wika South Sudan ke queen kwar man ba lat ka ron kin dang raw idi jandang red bakken bana jogo to ka manyam la national election shalado balat akuma kirmi yadit a population census a queen nat nuguru jeno ba peng nat ba jang haj ba nat ba ka queen ba peng nat ba queen a ken na no way ka jen election amone election a queen gwene buram wo chong joram noka jena money a kir ma ya didine na ki National Election Commission e kon la kwar te cha kam longa mo ka announcement ci kana lat ki lere ci kana yorpin tamare wi ka juba kane ba ko inquiry ba jalat telepeng nat mi cha kwen ka ba jalat ka meda ne chalat ka South Sudan ka mutual hall constituency ki gwade da ne cha South Sudan cha ja da ke kene ronkin dangro duwel South Sudan ne cha da ke kene to ko koru de raw kan koru wi de raw to en which ki any state you know la take polling station ki vote mi ban gwada na voting la cha gar yalla ka to ka gwate wal chi National Election Commission shin jigan kula do ne na gen whole constituency mo kan ba goro ne tama ka ku kwen kwari ronkin dangro wi dangro du bakel South Sudan Election Commission jikala do nena ki National Election Commission Committee jikala do nena netine ka chuon ki ne ka ngotu gune kala do nena ka South Sudan ko kan election kan jamalat ka jan kor gwalme keliu no ki tele new population census me chalat queen nat wa badil use ni medan e cha kon la nawal so decision me jak e wudi shalke professor Abenego akok jaramdan en te ka raj mishikene me milade jen wone ne jen chairperson National Election Commission and ba queen quarry ba je di latka ba use ni 2010 data la 2010 election map e dan e shala nawal ko gwade dan me lat ke independent chan mo charge lat by the way before independent cha peng na cha ka kwen ke 2010
Achirimentam wona aske 2026 chatia kalong and the population census de jelat ke jen 2025 men in a state sikir mi yadi tiwon jen ka we ka mi jo janare wi ka South Sudan wona ka refugee camp ko na ko ga displace wona ka DP camp so a system a tactic mi use ne ja ko be bin declare chi mi chachu ngaja tamen wo chela no ba use no whole constituencies a chalat ke 2010 ko tele population census ten no purpose ra kok chela do ne National Election Act of 2012 mishalalet ke 2023 ajan ba goro entama ajan ngode me la ajan ne ajan if no census is conducted the election must use previous constituency boundaries ajan metal queen metal census mishalat ki queen pegnan mishalat wa be queen kwarnamo ki election ba la don wa be yuni meniam me cha ko la ne kenyam ala all constituencies boundaries me cha chagna wal ke 2010 akani ngot akani NEC ke National Election Commission gur ken ngot ana mo mudeten ken me si political choice si siyase no ka tara ni kalat ke je chikan we to shop ko kwadu de raw goten content but de kon cholo we ke goten kon ba ko in kwar ba latin ka ken stene dangwel ka ken stene dangwel to cha got cha ka chak to top to ba ko in kwar ba ko latin 10 state ke 3 administrative area in so ka South Sudan cha ga chu ja ko ken goten kon ba ngok ba latin chikala do ne ken witin kon ya dak la Central Equatorial State karwade take bon dangwel ngwan to ba polling station ba latin ke banad bukan quainten Eastern Equatorial State take a welkel away no ka we stay dial no ko en Central Equatorial State Eastern Equatorial State Western Equatorial State Jonglei State awon ka Greater People Administrative Area Unity State Upper State Lake State Northern Bargazal State Western Bargazal State ke Warab State kana abi administrative area kan god yalati cha mo ka bon kan bon to chup kan kor wi deraw kan goda kon bana bi ka quainten wa me chalat ka queen independent me dan lat ka independence shinay di al chaga da ka kan wi ci ka de team awa jene wo ka gwadan tiak bi chu quainten ko gorje no ba South Sudan ba da ka Sudan so na me mi chora lat ka gwa sedan ci ka lat ko again the same thing ba la doni ko ntama to delay maintain so ko cha goro no bi ko kwar ba delay kani ba they use in that system jo me mi kan lat chinedi wan chicken kill side of course cannot mat keke wa ngai kon dial no ne me lat ke in favor of kirm yadi cher ngai kon kwa favor kir ko bi kir beteka nate wanda ba jo gor ko imagine milat ke census we mon ke lu kan mun so NOB ba queen kwar ba jelat cha pegnat cha japel ke cha pegnat kana konkwen akan pegnat kana kwen population census la jalat ke ena dor malat ke even independent se men shaling wen ko an lani population census kenyam ano pegnat de ko cha goro beteram lo kwal boro do mo ke ne ga cha gor bana pek based on the data collected kind gen census money so antam akir mi yadi no badil ban pin wona ka constitution bon woni jen ba ga ban pin da yala ti china bu focus ten bana focus karwade ka me wale chala na wal ngai content yala kon lat ko din china chi career ka korite ko ne chitwo jide ne ngone ya jojre which te cha displace tanat ka korof ji cam do bedien baneme e tactic ngai kon ba chigana lad no ne me shingu chi tactic ngai kon yala ne me siasa politic who can February kill me yadit ke mo ken kill me yadit ka chance ko ba win so na mo amotwok 2026 election ba jalat ba lengana me Dr. Machar chaja banrar ka jen mishikana mene kana considerable la part of this ko ngode te loyena kan ngode te ka trial gwad lokjeten so jo me dar gwan o de yenale one kaler dien gwasemeni wooden shall ke former Vice President Abdel Bagi Akol Hussein Abdel Bagi Akol pai week gwade dan pai dio je konangat
chawo nyoko mo kwanga je ne la Minister of Agriculture gwada me te ka jo mishalat jene che de ni ka dial che ka top che kam National Army Abdul Bagi Vice President ne nyame chawo che nyi mai che de ni ka dial che ka surrender che de min lingen mo gwasa me but chana mito chana min ko ne kwide Abdul Bagi jen ko cha kona Vice President jen te ka bonan shal ka sawa ke swa bona mo tigitin kel kanede ko ken but boni entere rol ka Abdul Bagi jen chaja joje ne lo chaja kwar ka chime konnen baraina ko gorjeno bella loyal chelmai kon already hala ka kilmi yadit no chela do ne en che dida kelu che gurra beja kam ke baje lat ka National Army no ajena kwar ka South Sudan Opposition Alliance sawa jen bocha kona kwar ki kwar bon mu chala South Sudan Patriotic Movement lo take date yala Vice President ngai kona kata Minister of Agriculture no ka jena ramkel mi matkel kene kirmi yadi mi chalat gwas me jenne ajena cha deida kelu de ni ka dial ajena cha ka saranda cha ka kam kirmi yadi jen chala do jena take de mi chop ke kin dang jogu kur baro kin dang jogu kur baro jena cha ka dial cha ka jogo no ne mekun ken yendi alche jago bia surrender bia we ka party dunkir mayadi che jomo che jela de jene cha for the charge integrate into National Army jene all fighter tinte pinde jene all their weapons jene tem bek te pin President self came mayadi ko commander in chief ka SSPDF jende ne ka te chopke kina dang joku ku dang baro che ka surrender kan di alki shekato so na me strategy chen ngai kone ko bela rami mommi ba mi ba moy ka kom ke ba moy ka position of course kana la nika television gwam cha tintin te atin waga tinte tin jaram dana kurach no ko wud me ko la taslo aje longo no min chala mo gwalong ka te ke ne dial ko ken te ka force no en go de kan ka surrender ade ka we ka party dun kirmi yadi so na me mirtin but mara de no bi ngai gwasa me Abdul Bagi si jan karwa de ka jan party na mo mishal ka sawa ajan daga kel kane ramchal ke Vice President Joseph Lago me chi kom de kan jara me dana chi kom kom wurno mo kan wude shal ke me Abdul Bagi Vice President ni Kenya Joseph Lago bo cho wude me cho jawo cho nyamene cho la Ramadan cho la Vice President ka te kana ka bona kela mo ka shal ke sawa so shiane tama alote te tenen tama charoy watch then share me dot ka bonde so watural te ten ke struggle ga ke ajani cha force de ke de ni ka dial cha ka watch ajani kor cha so ran cha mal cha bunun ka kor ba nun ka queen kware wane me wa we mi gore jeno ba nyo mo ngat ka je kir mi yadi ko jen cha demoted already but chen me na kwar ka Minister of Agriculture de gona je no nanga je chang ko medane wo ke je cha wo karwa da wo ke je kan waniga right kan tam show waniga cha nyo mulak je position de ka jano ngoda kana kam position de so it means that there's power struggle there mongot banjelin ka gwasen be kar dial konti lat ko gwas me chere ngai kon ngwana dial telembu go ka kan mal kan kon ben wana ka shaka ka man cha dakhma cha chaka ka gaje take a day mishila do ne mishi testify ke charwat ke lanen ka taye dan ci korche to go jere wi ka Nasir gwade shinwer wa ame shi ka gwatin kana SSPDF misha ko cha SWLA yo kulo shi kan wo kan shi ga mat ke nwer wa ame gwaze me wude me la deje ne deje SSPDF jene sha ja kap jene sha family de sha jogo no biya yo biya yo fin no jene take yo mo kan yo kan yo fin de nak ngai kon da kama char kana ne ka dang barotin content re wishin wini mi tegare lok me be chak ga ja ano shi na chicken kana ka chicken kumi kana de overthrow ka chicken nai ten kon la nurwa mi chicken ka sponsor cha mu ke yo ko ba wi yara di ba je dak so ti dia ti ka kan chen ngai kona ko da na ji to ka fai diok kin dang ro de dich wure we can Nasir she wudu shale Major General David Majur che jenak kene dial ko kien and then she kir mi yadit chene to kon la gan wari choko boke chemical weapon ke kum Uganda
mi ngai kon ne la cha gor meni gat yuwer Museveni ude shal ke maozi anu she nwari ga nakala to ka me cha mo ke yo ka shu bol mel poinde de indi chwe jang na Uganda malaka pay ti de kelte ko dangaro ka chang US dollar 200 US dollar la ka pay ka je ko bi kan war bi kan kanak na mo jene dana chito angwa de me la wudo ko kon right kwide me chole ater bol pure jen SSPDF ajene me dan me ko me je tok chwa ja kap yes pela yo kan nor wayame ajene cha jangich jeni wa de nak chakolo wudo dien chokolaro ai wudo mo jen wudo kan gada wayo ayu kan wayo nang kana kel ke jo chalat gwas me jeni me cha nang jeni chi commander kel ka SPLA yo chwela den wonene go ro yodu shop ke $20,000 US and then batik du baje kan ka jeno cha ja pel manda ni cha lo jo no $20,000 US so chala den wonene piol che right ka court nyamlo jeni an point la na jeng yodu shop ke kinri jan bangwan South Sudanese pound per month ka korpat so chen ka de long men longa 20,000 dio je de chu mi na gat ka chen de la gor de bena wena menen jan ci family da ba chikan ga de longa mo kan yor pun yo di ala 20,000 but ci pure je la ro ne ne jani ci family da ci ke 11.5 million South Sudanese pound cha ga yor pin jani yo to cha ka jak cha ka metin ko la jes pela yo kan nwer wayami but jani lianga ne je tele evident chen lat again I heard they pay I didn't see it so go nyok je nyola do ne chenge dan me chi do talk shware ne chwa jak chwane benang chwane nang ka juba no again nang dare which me dak ma chala da mone nyok je wen charai kone dak ma char den dak ma char no che jogono jinne ku SPLA yo ku je join no ka jene sha promise ko de mo ka promotion badi jeni cha turn down cha look appeal so je jom cha lat ka court no a different lawyer she can mission me she can question and mi ka talk wala ke cash ni do non wana mo cha jogo no bia je teach ka chang ka dies ka paikel ronkin dangro jandangro bakel so kan kala continue so jen men talk no mo ba ude me mi cha appeal ba je lo teach ka chang ka dies ka paikel ronkin dangro jandangro bakel and what mo cha look chai ho gak che de len kono me so na me agendan en la rode ke agendan gor de nyaa kon kel en ban nyo je kale rodien tin kon lat ko rodien en biata kamal bye bye